Oreha TV West nakushimira munonga aha program reba hindugire. Reba hindugire no program iri kuberaho buri zore ya Sunday shahina zikiro kandi kije kagaruka mu wa kabiri shaha mukaga oguyangwe. Aha program yeji kwa ko nta watugitaho no twantaye abantu batarukushana abantu abene kibarebira abantu abene mbozi yabo ibara kushitama bakaganira kandi okahurukiza nambwe nu esabite yahwire tukazo mu district ya Rubirizi o muri Katerera kandi egombora no mu rukano heta Katanda ecyaromba ceta munyonyi tukatayira omugurusi Kabagambe James kandi umuntu gwakozere imirimo mingi munonga akabaho mushubuzi ashobora ibintu bitaro bimwe na bimwe bingi munonga byo miringo mingi kandi ahiturugambira abireho chairperson wegombora abireho chairperson wa movement aha LC3 Nedshaha aine factory yomwani no muri sawempu no aine no muhinzi nakore ibintu bingi munonga kandi no muntu wa mutana aine mbozi yebyafayo mbwenu aitwa akomerisa bite yahwire niho turatandikirerizo banakushemirwa munonga ndi bet commission hat finally wazo murciha nazo mumbaho nashare mbaho naza kashesho ne yekina kimwe nashara mbaho zaijura kuna bene yahejo mugiga yaja ngunanyeta nashanga tate ryaho bagipangira ijwi nibona bene tekateka muninza kuruga yobwe bagipakira banyamukama bakatubaita umugiga yaja ngumushanga umutawuni Katera nazayo nashanga yagenzire ngo yaja ngumushanga Butare abo bagire mbaho zawa aha kuna mushange Butare yangambira watozinga inari bi watozinga nezi yabuza moto kashi mukora chikani na mukamwembaho timugenda moto kayagenda kwereze yanto mukamoto nanga katamburaga natambura kazaga moto ko biro yatwara Butarawo we yetwaza TV nkanta karega TV na hugira TV aha kuya hereze to my friend no matwa hugira iza no kwa mukaga nibakinga sha mukaga bakinga ngenda ishokirikanye bwa mutwe tatisha abantu bembaho mbagirenda abayikoreze yatanu nyine mitwaro mwenda gena nayo bashafuri embaho zona zikaziri miliyoni mwene mitwaro kinana yakwaho mwenda yantaho mwenda hatuna yante ati now you know ati no manya esenti check is money ati agambo rujungu ni mate tinguza kumugambizi check is money nkwe check yanshara check uru kubanza nakireo kare naikayo umubanka na emere batoga wero keke cooperative ikeri ya side za katungukwe nara check baje kwata batambura nayo narabate sente zabanyinje zabateganisa kubaza banyangura bahansa mukimeza jerebe kurabaho banyango bakwa check taro kintu Yesu we hata aho naronde cyo gukora na urakiri makanye jamisho business yo nabagitwire naja ngwe nate cyo gukora tikiriho naja baja ngwate noza kwatabaza ngore no mugiga navuga nagaruka nazo we yatisore ati nyombe ndakumanga kazi habwa abana kushuma ati bati tinkumanya yawa na hatu no cheta check intante nawe ninyenda cash to nda cash garuko rwakana ati natani ko rwakana naija tiziriho ina garuko rwundo munako embaho zawo zikadeba za kamparo zirebe naza bwayise nabanja sente zarema nazirgaho capital yona yawo ekejiro konka nyine nabikire ndiro miliyoni account kuzankwazize kiniga nija na simbura warakizimba akatawo naho akutwara amako mwanya amako ninyo wabandize kutamibati yemiryango yena nazombeka mu kanyine ntero taryejeje kana atawo ndijo yanje yamabati 86 zaho nasigara busha o miliyoni ejo okay so watandika busiya hatu kutandika busiya natandika rizuru hatu kuna abiri ndyaho umwaka gwa 10 rwenda
93 barumuna banje abo abagenzi kubaze kurembere buryo mu yajana yiya kuba ndi kuba icye baba bagiga Masomo ari umumuna wanje ya niwo wabanze gura minibus munwe nkarana interese mati nguze minibus ese umuzikaza hangereje ke yizire wakaza za road call ati mungambere kaba James nguze minibus kandi ko mwana mukuru ndiyo ningireta kujumwanjurira okay yagire saha batakabona bagisindika bakiza akata muhanda bakakiriza iguru baciriza muhanda mwanya kere mabakiriza bagire cyaro cyora cyashemererwa muri katerano wabandize gura minibus okay atiyo yanyeta twaje twabaga twakoza twazo twayimurika kubwa biro mwazo yaje musikutende cokora torika nkakwe cokora mtatinze gukora cyatuje tugende Kampala okay obo mukoye nabana bangahi nkana ikize abana nkabashatu nkamukaga abana nkamukaga nyina baba yahinga nkana asho n'undi mukazi nawe yazero ushwire n'undi jo mukazi nkana asho n'undi jo mukazi nawe uno mu Rwanjoro rwo niwe agashwero ndi jo wagihahi nkejana kasho mu mbaho akatara museti mankana be nagira ne sente zemba uzireze nabikiro miliyoni akatara sete nkana atanje kurugayo o wakabiri woga mu muhirehi nkana honka mu cwekechi hachi omukuru o mukaka bakufundize abwe washazire ho kutungo wakabiri mukazi wanje abo kumukunda akari mu karicha yo kunanga yo kuzara munonga nkajya nto umukazi wanje agumenanyirira naza kushera ndishoro ndijo razari okay atakonkoboka okay nkanyeza akanyiroka mugumeho okay oshwero ndijo omukazi tiyanyiga yamanya intention yawe kabanza namwegesa yabikwata kana we yagabatera umutima mubi washwero wa kabiri washwero wa kabiri so muri yobwe nawo wamzaramwa abana namuzarama abana so by that time ukoye nabana nka munana kanje muri munana umwe okay waza Kampala naza Kampala yantwara abakazi bakamba tura hamwe ningabure makana bo abanje ni batura hamwe ni bayikana so bakabari yo munjo bakaba tari munjo bakabari ibiri konko mwanje konko mukibuga cyo okay waza Kampala naza Kampala bampo bwa kijinji bwa minibus no kijinji nangwa bakampo bwa manager bwa minibus ejo hati naza kwe ubati Kampala minibus ejo kene kora Kampala mbara kumare myaka ibi esente zarebeka nanyirira mazum Kampala mbara no twara bagiga no ikayo no garuka bumwe hati nabo ngetawo no manyo mazum nabo ndizo hati aho kunariza natanda kwevugira ni wayega nayega natanda kwekora Kampala mbara okay yagure ndizo ya kabiri ya jimperia ya ataka bakandi barwana obunambo so aho kutwarize myakena sente zikazitaro no fazi kazitakwija cyo kuyabe nakunda zifazi kira cyo bitinda bize munonga so yasharamo kuziruga mu taxi yazikorekera akase no akazirugamu yaziguza okay echo chama isango garacho muka kana yirima kanje wakora ki nanye nagira kaduko mu kikubu Kampala okay yazaha kantene sente nyingi konkana ina pango meshoge so na wakaine mweduka akaine duka ya mani munonga akaine sente sente zeze kagumbiza so ibintu bina nkora nkakora receipt njikora umuduka yori okay konka magoma ngatwara okay so narwo natungananye yanje nagira abakozi bo nabatamu duka atiyo duka ukazo mbinshi chakara steel kuba kandi cyo no panga ibintu bakutama ibiriti borse Kampala ketarimbe uko utawa display ahano wereka ngo inesto inyuma yes umuntu wakubuza biriti nkikume box umujanzi nawo koko ryo mukugwa beyi uzo waboje nawo wakagoro oya biriti umupangira byone apakira genda so nejao nakwatayo ati natanda kwatayo
so ataho Kampala nije ndabona ndije mu kazi bari ababiri bakabagumira aha so Kampala hayetago wayo utungo ndije omuganda umunyankore akuruka side za Nyarushanje naho mutekaho konga kumutekaho hato umukora kwa njokwe kunabiri nibi wamburizo uti umukubaho kwawe nkakora nyine nishemeza abantu mu cyaro nkandi yo mugambirizo wembaga ndi ntakagire Kampala bakandi yo mugambirizo munungi mwene bo ba speaker hati bankunzire so bamanyiraho bana nk'umuntu y'inobwenge hati agabwariho chairman wegombora kunuye umbire bwentaro za Museveni napwija akarimo abayekera nabandi so chairman ogo yabona sabantu munonga bajya nkonga utakurugaho abo akagenda yine ayina mahe akumirwa mahe akaza barakusumbira bw'uruta Museveni yaretwa so bajya mwe natora mwe hono hakweri utukuta abantu bakunda noa tugende tuyiruka bagamba beja Kampala bakushangorwa mu business bajya ngo oyo n'umugore urwo mbishwenye mbitamburaje business gicinge uje tununure umugore yikiriza kwije mu cyaro naho kana rwo mucyakikiriza so ati nawe kwaze ngo jemba nure nikiriza business yanye najiguza sente nazireta mu bururu wasireta mu bururu ora sheso zikaragamo kashiti ginaga abo kuzarugiremo kunizire Kampala abantu bayo abanyaruguru bona ubwo mushaba kandi bamanye bankomberera izanye nashoza zawa hati nagara kugenda mu kiwa ngenda nazo mu campaign dukumirwe ndakenda na mushaje nazo mu campaign zaba zigeza mani kutwatira karuna rugamo nasinga hati natandika wabo wegombora nabachairman wegombora hazo mukutari nangwa nakora gwanura konkachizi bayi kunabe nimpika bati korera yataho muri katerera hati nabo kutera baronzi mazum muteka meizi ntandike mboko tandika komantari kabagambe kayabe kindi konka kuyahwero nagira ubusinge abantu nabebemberaje bankunda emyaka 10 bashemererwa bambara ko munuzi so ate emyaka ndijo kubaje kuronda baje ngo twenda kusimba umuntu bana byana pose bagaraka bakorabyo ana pose tinazo mu karuru so bwa nyuma y'emyaka 10 or chairman wegombora hije haba hoki ati kuna herize emyaka 10 wereho abanyakaterera constituency baenda kusimba umwana wabo ngo abeme mba parliament hati nyewe nayanga nkanta kumukunda najya nyetegwa ko hajiro wabo nyaruguru bajya mu mweno taka wo takwenda kutukura titwa abanyakaterera hato bwa chamano nitubanza twakwiyo banchiriza bantaro nakiriza ndi munyiwe bakwiha banyaho twatakatera ubururu tukayika no mu state house banyireho induru yajuga ngo buru bwa katera bwatabuka babutera no mu nanko mu privacy batweta Kampala president yatubugana twagaruka hati kwihobwe hati najya hati mwene mwanyireho ne mwogo wanyaho nazaho nawe takizaho naza kwato buru bwanje ubwabo ubu nabanyina bakunshagika ninza mu mbahirori hatoriya yakwato wabonyaruguru twateko bwa hanuya yahingura Gaudioza Kabondo yaba member wa parliament hati nawe tiya nyikora kubi yanyeta yambo bwa political stand nechaha bwa bunyaruguru butari bwa katerera so hato political assistant wa bunyaruguru no hato bwirobo nkabandi political assistant wa bunyaruguru kubaheza babaganisa mu constituency bunyaruguru yona garubirizi kubabaganisa mu constituency hatobwe uriya yija yayisimba yarabaho tiyabumpa we tiyabumpa narugamo icyereza twumureho kake ntugaruka
kwereka mukahumura program reba hindukira ha TV kwa watugita heda chikeji na njera kwakira no kushimirwa kandi omjenyi witu no muntu ache aine mbozeri interesting no muntu kwetwa James Kabagambe omuri Rubirizi district n'Motiri omuri Manyonyi omuri Katerera so ebintu mbyenjera ko birungi reka tugumze munawe mwene hatu no koranka ki hateze shani koranka porto astanta konke chamani umurye byona nkija ni nkunde ntunguka kaba so wija wabaryara chairman wa movement ati onanka kuna mazire bwa porto astanta kuna burje mu bwa gaudioza neje na isimbo mu bwa katando bo baza kubaganisa kanye simbo muri bwona konka norebo go mugongo go kureboko kuri ari yemirukeno okay kuna ari yemirukebire nemiruka mukage gombureje nkankwata bendera nkambanze yaye naremo ejo nsinga nkwata bendera hatemirukene cheze kombera ejo ngakaruka tarenga akande mamiruka ngomba ni chairman waye naremo so ebyo wagumar chairman naremo naho no hari hata muri ebe byona mboze yiwata ojerebya harbaje byo yekora obahota amagobogi hahiyori yaci ekebaheta abana already y'abakazi bashatu muzara abana obabisa hota hati umuryebe byona kuro mukufuruke nakore inafurukiremo ngaguma ninje manya eyempunu eyo kushoma eyo koraki eyo bworo kushwera mukaza ka mwitizina hati nkagamba ngo byona kabireta oburayitaka so akasete kanje kona nkakata omwitaka akwabo tunga nkakunde ukora mbwene akuna ntunga tindakunze na motoka tindakunze nachi konka kazayitaka nagura amataka kandi nagatamu naja ngo buritaka yanje byona ngire kinatekamo maso nangwa kanza na cyankwanzi twegamu okurakurana nangira kuguka so buritaka yanje byona iriririmo kirimo so kagura kamataka garukwingana ki ni namataka bo kurebera ari itaka ririmo ika ikumizo mwana nyine kibira ubate kibira kiryo mu forest ngo tukacaba tukazaho forest ya reserve yabe hari naco bagira ngo tucinge batwa tucinge mu nayinga mu emiti nyine acres hectares 50 na no mwani ntungire mpunu so atumubirebi bayikire kurete mahure kunkija narebamo bakwandika ngo government neza gabe byoma byabusha abahinja bakwebasa okay baje ngo mbwe n'abahinja bakwebasa bashabe bakora application nagire ba social media nareba ibakwenda byona na application nagitwara bushinyi nashaba igizo nakitera bakwe byoma ecyo bakimbe cyo kusomwana so hatu no sero wawe ni sero wanye niyo ni sero nateze sha niyo nza kushomwana okay wabshanga birumwa amagoba uko gutwara gweserire no ya nico abo kushanga bariyo nibaza kwindura umwana wo guto umurembe gamente kije yasharmu kugabe byomebyo mu Uganda yo natukarugama abantu 35 abene byoma abo babihere kuno nanye nahurana nagira mani kushanga nkanye ni bampe chomo okay no sogwa uwenka ninga nisya atkare no sere cyaro cyo icome cyo no kitungire konka niza kutandikaho kusera aba ebyaro byona oba hata no yesera we hateze sha ebirebi ndiyo ningisera nyenga okay so mu bari abakazabo muzara abana bo bakashoma abana bo nibingana ki okongera yo ashwero ndijo kagumya bashatu twacendera techo nkenje nkongera na ashwero ndijo wakana bashatu tubamara tibara mazira aho kuba polisi yanje inabere nyine arecangire munyowe omukazi namushoya ni mukunda nimba ntakwenda kucukuka nyenda gumanyirire kandi nkeja nindeba omukazi kwa kuzara munonga ushanga kongokire so nkagire kitekateko
ngumukazi kundamuzera abana ababo ondiro ndeto ndiro zara ondiro zara Okay. ondiro zara Okay. So hato ina abana bangahe? hati nyina abana 16 Ombakazi bana. Buri omwaine bana ninga umukazi mukuru akazara batanu umukazi mukuru naje ntukazi wangire kiraho utafa kuzara kandi babenja bakufera kuzara teka ngume nimwe Okay. nato wa kabiri aina abana bana nawe okumukurata aina bashatu okushemba aina babiri konkashi no balance ngota no abakazi bona no boroka rukunde rukumara erukushana iwe no chikuru niyo rukundo chamani no kureba ngo no mabakazi hateri igenda umukazi yakushabe ikintu kikakuburira atobwo rukundo nefa so ninde wangu buri muntu umukazi echakwena mukorere nchimukorere chona no chimukore abana bashomesa ine mwaba graduating nyina abana current nyina abana batanu aba za degree abakazi abo mbakwatanisa bata bona abo kushanga ngo bo umunkora yanje nkije nagira ebiruho ebinje omwana nini naenda kurya mboga nabuza nyogo buri muntu waenda nabuza nyogo so takureba yabwe kiraza kurwana mukiyo okay so nuko chikozoro kandi baryane baremana tibari hareni ba mwana abana abega namazima tikakabura bitko nkabo kushanga buri yomwe cyakubuza nakibona hataro kusosora tibene somehow no controlling oti somehow no controlling so hatar habagumire mbakureba ha program abantu aba bakakwegera ho bata ukubikira nyenzi hata abantu abo kuba bampurira abagumire bandeba hati omunsomu netenga kukoro namani hati nyobo kunde bati nkushisha bwire ubu bwire nambwenu nabo ba kumurarujeho niza kuba natambwire ubwiro bwanje bwire bugukira kozesa ni nkuriro bwa shaha kutandika 12 na hati yeze shaha na magaraganje kakaje meshiteka teko munaba ncine okukora ncina mani koko wandeba nkore abo kwari ubwire bwo kustama nimbumanya nguburiyo konko bunyine kutambura ngakora nyine gukora so abantu nimbaterera ngo ekibashime gukora tari umuntu utakurugayo kuba kwa bande baje bampurikizaje ahindugire hona tiharunje so umuntu yatandika no kutancyari zuru narugayo iyo kakora business eje yarema akoreri yarema akora nyinzi zarema omuhimbo gukweyongera yuko bugwihehe ako umuntu naroha business mutama niyo tinkwikiriza kura nateze sente zona nyine nkiriza ngwe byona wantu waro kaje wantu kantanyenka byono kankabiga nintandika nimbunda sente naho kwa nimbasa ku nibuno kushara mu gukora shinyo 15 nako nishara nintandika ni saving you know saving otoko saving ota orya hozinga hiyo bikazinga hi saving yawe kaberiyete niwe nkande ngo echamani munonga no kureba ngo na planning aje ekinabere ni tekateka tinakito mucamarara noranka tandika nebanje hate bibanja nibyo biro nibiza ko nibyo nakutanda kurya wate nibyo bikutanda kumpe bibyona nibyo bishombeza abana nibyo kuraki umwani enchi byona hati kushanga ngo nyine hati nko kwamburize abana batanu hani bamwe batanje kubaje hati ubwo mwana wo arebo wanje wana nagwereje niwe na waritaka tunje mulimo konkani we enale mu register wa revision abaterizo buru kabiri ondiro mwara wanje nkamushomesa yeje atwagwa bagika mazima banjugire sete hatira ryo kutakumpenda abandi baryokwe bene za business zaba babunashomezeho ukukira babona abandise kandi abandi abo bari mu mashomero bashomye bashira bato aho kwa police yaje negira ngo sente muzishomereho nigum kashugwanya okay nigum kashugwazo nyikiriza twanse twahumura tugaruka
program nareba hindukira ha TV kwa kwa tugitaho umuntu rwo kubanza icyo program buru Sunday shahina tuba turyaha twina abantu batarakushana abene mboze tarakushana kandi buri umuko kumhurura to kwasaguma ko kwabora nambwenu erizoba turiyo muri district ya Rubirizi omucyange cyamanyonyi omwame kabagambe nacyo yongera kutereza mbozi katugumize munawe so percentage yoko keberi nkomuri okorya zingaho rekazingaho katugire ngo ni nkorwe 15 uri yaho zingaho bikaho zingaho mu kutandika kwanje noreba hari natandikire kantarya no kurya masomo ngambika completely mbika ku nyine so ko ngatiya natunga miliyoni aho kwese ndazayizire nyine kurya hati ni nkora zija nkora ndya ezasigara ezashaga nizunzi kubika ninteko kurango senzanye zintu tukiri nazijyaho tunayibona bunesa so nabona icyo kurya kirungi ninkiri masomo iyo police yanje okay mwene turiyo tugera ntuza kuhendera konka ninkizoba kiro muri rongeri yakushemize kukira gandi best moment atari yashemeze kukira gandi nizoba eri nabe nintekatengwa akunatira mesente zanye nyingi akunabe nintekateka munikansinga abantu batankire kuzina abako hansi bakabarabashanga uburu bwabo bwinji nyewe kunu nyine buke konga kunayeza naye kunu vote nyingi twabuga no mwana twabarasinga nashanga ninye wabasinga nibwo nashimira umunonge kikukirayo mazi utambwira amahanga we nahojire ninga utwiro mu Uganda umuntu mukori mu Uganda ni munkore tikashwera heru konka nko kwara nkakora taxi taro intakumana nazabiyonka hasigara hona kazayo za marabato roronka yona nuwo kunde wani mu cyaro konka taxi kandarura okay mweno muri hebe byono inenka hobwine abantu mbahefumu ekagarra mwamani ninga inahi wajishomere nko mukatabo ninga yitu zabanyankore baciga ninka kigambo kimwe cyo bwenje icyo kubasa efume yinkunda ni korazizo icyo cyeshonga cy'banangire korazizo reka kwesimiza zabarara mbwishinjire ngo nabwe nicyo cyeshongore cyo kunda kushirayo nuko kabarekaho korazizo reka kwesimiza zabarara tizira kuyamba ako mwana ushangu umuntu aryaho natebya nanga kwa sungire nanga kwa inesete abura kukoreze akeshongora kono kagera kata no basa kutarabira kati ndi mweshongoze murungi wahora kana kugambire neka nsekare mabo kweshongora kanisa utanta byeshongoro tindi mweshongoze murungi kandi dukiza binurira mangwe cyo chongo cyaboneka nibinje bina makuru onka ekikwija arimi kurakaho bikora zizo okay Korazizo leko kwesimisa balala kwesimisa nao babunde wala muganda wange wefero abantu bakukeneka olula mu bubambe bokukanika olokubesimiza bagaga gwazitereka betwalira wagulu bulinga chatika osanido manye ekyo bulamu bumpi obumalide mu kwefula bumbi welimbalimba nti oli bulungi nabaziri nabanti bakera mutuli oleko kwesimisa balala kwesimisa nao babunde wala olazizo oleko kwesimisa balala kwesimisa nao babunde wala waliwo bano yeze mutabani wa bundi tulina kalina satwe najja nankumbi yetebya mu muyite vumbi kubatita wali n'omudidi gw'ensimbi kale nola babo abenyumya nga tebamanyi kwekolera nola babo abanyumya bitaliyo mu kitange yankolera mbwenu turukuhendera abantu no bahabwa biziki minyeto erhone kureba abantu abandi bari bamakagabo bityo ate ntwire ninyetenga obabuze mu kubaha ikiroto cyancaye kirera nturanye eje rebe yindugire ejeje abantu kugihurikiza bakareba yindugire baketegereza ko nabe ninguze mbuza abandi kunayo ibyambero byona kurango umuntu tiyayo hamasiko umubwiro obo kutandikira ari busha kandi akatandi akaja kagira site ahubwo bwiro buturone tuzamo
n'ubwire bugumire abantu bareke kwewa amasiko nutandika ugaruka urugamo cyashonga watandika cyushye cyashonga abo kuba kandi cya kabiri no kureba ngo umubwire bwa buto urenga wakora bukuru. Okay. Bari munonga cyama. Wagumira ha program aho nho twahendera kandi umujenyi witu yahendera natwo habuzi ngo buto ekora bukuru kandi yajanga ukoreza we reka kwesimisiza abanda habo kubumwe no shanga izoba mwaramara mu mpaka muri no discussing sente zondijo kandi ore no hahamura to ine kufutomushaho so ubu no buhabuzi bambaraga hamujenyi witu kandi yabariyo mwami James Kabagambe ubwo ni political assistant we cyangwa iki ni chairman wa movement LC3 kabo chairman kumara imyaka 10 no muhinji aharengorwa higuru kandi narisana n'impuno aha class ya higuru so nibinje munonge byakozire kandi utiriho no kureberekaye n'abana bakabashomesa nahibarana besimisa so ndibet komjuni nakunda munonga kugira ngo gumene ha program kandi aho nto twahendera twatiriwe mu district ya Rubirizi umwanya ugurukwe twa Manyonyi o muri Katera murareje